الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, Alhamdulillah, yari na isang kita niyo waktu na ito ini. Sa persukuan sing guru mulia urukasan, na mukti sing kita niyo sa buwangga, pay pakuan niya, sarta na itukbal na siya kanya, itukbal na ito na kanya. Di waktu ini, alya tafadhal siya tatuku masyura, ay kabin Nasir Abdul. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده وهجة على الخلق أجمعين. صلى الله على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawyaksahan. Lugay nagtatagad. Sinwak tutuon. Antara taniw iwan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Humatud kami maun pahadarat sing kamu maniw-tiw pangadjian daing hakallam din Allah Subhanahu wa Ta'ala damikian daing hadis din junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Amin ikakusog in jantung taniw tumaalok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
pag-iman sa bundan, panauhid sa bundan, damik kayan, hikakusog, tin pito ang gauta barantan niyo, mag-amal, hakatan sa barang marayaw, papaamalan, inallahu subhanahu wa ta'ala, hakatan ipon niya, usog iban babay. Mga kakasinsin Allah Ta'ala tiranan, in ayat pangadjian nato yatud na mo maun padarat singkam, ayat panagnaan, hikarwa sura, ba'dal Fatiha, amuna in suratul Baqarah. Ayat panagnaan, paayat hikalima, insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in kalagguan simbulan Ramadan, iuwila kato, in parman sin Allah Ta'ala, iwan hadis, hinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. In bulan Ramadan al-Mubarak, tunhan piatulun. In Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan kitab. Piatulun sin Allah ta'ala pakanabiyan iban pakarasulan. Aula-aula na ingkahinapusan kitab. Harap pajunjungan alayhi salatu wassalam iban sin mga umat niya. Alaw man sin bulan Ramadan al-Mubarak. Dahil nga sabab yan, mga anak kapong pangkilon taniyo, reviewhon taniyo, in panghati na to, tungod papagibadat halawman in Ramadan al-Mubarak. In Quran mahamul niya, ipagparaw na to. Tasin alayhi salatu al-Quran was-siyam. Magkagunahan kita niyo tumatabang. Magkagunahan kita niyo tabang. Iban magkagunahan kita niyo tabang. Bangin tatabangan ding hatao. Nakananam kita niyo. In puunan sin mananabang, in puunan sin tatawang, in karayawan sin tatawangan, dahil nga Allahu subhanahu. Dahil nga sabab yan, pamulan sang kato taniyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hagulan ini, amin way piya kay sin tawin tatawangan. Dahil nga Allah Ta'ala, dahil nga tao sadya, may kanyad to, dahil nga Allah Ta'ala ra. Liyabay sadya, in kasabab-sababan, dahil nga manusin. Impuunan niya,
ing Quran, nangayo patuhan kapatid. In pangayo niya kapatid patuhan. Mangayo siya kapatid, tabangon niya in manusia. Biasa niya ing Quran, yamalan niya ing Quran, dungdungan niya ing Quran, iwan piyakay niya, hakabuhi niya ing Quran. Mga anak kapo, kapag ibadat taniw habulan Ramadan ini, inig taniw pamugbog taniw kataan. Pamugbog taniw apikilan na to, hanapso na to, kakabayaan na to, apag-isunan na to, inig na to. Natayakot na kita niyo, nataayon na kita niyo, makadhakabayaan sinallahu subhanahu. Dahil nga sabab yan, ay taniw lupas unim pangayo sing Qur'an. Patuhan, bihita sinabi, tumabang. Tabangon niya in nagbas sa sing Qur'an. Tabangon niya in makuyag ha Quran. Tabangon niya in namaugbog ha Quran. Tabangon niya in miyagad hapamando sing Quran. Haatay niya, aswara niya, hapituang gauta darang. Mga anak ka po, balikan natin kagunahan. Na, mangita yan. Sabab kal na ing Quran, hisiu-siu imamaugbog dunhan at tamassuk bi kitabillah in pamaugbog. Kitab sinallahu subhanahu wa ta'ala. I'tikadan haitikad. Kaulan hakabtangan aswara. Wa fi'lan iwan piagangautaan niya. Najatun wa salamatun ووكاية من الضلالات والهلاك والحسران والعدوان والقتل. In pamaugbog niya, Quran maha mulya, imayaw initikad niya, imayaw in suwara niya, imayaw in pituang gauta baran niya, najatun wa salam. Masalamat siya. Mahawon siya. Dahil nga ka, amin kaluki andi matabang. Mahawon siya. Dahil nga, kalaungan di na matabang. Iwan mahawon siya. Dahil ha, kabinsanaan, kajujanaan, di na mataba. Yan at hindi matuha masana. May tayad tuli na matamang, sabi ni paghalulay nila, ikilan nila, akal nila, ingat nila, yalupahan nila, inagbutang sinangat nila, nagbutang sin ay akal nila, nagbutang sin kabuhi nila, yalupahan nila yadto. Aun sadyahi papa. Aun sareng alkatlu. Salamat. Na amin atin kalilatin galabat fi'atan biidnillah.
Ataod na hasala sila. Sala sila nila. Pansin sala sila na pag-aturang into kantiw nyo, pansin ataod, mao, mataod, sila, sinto yaraw agad nila ulaw na kamu in sa taas-taas bang niyo iyagan pangagad bang kamu na hinang barima bang niyo iyagan in suko sin atay niyo, in suko sin dila niyo, in suko sin tanggaw baran niyo. Ang niyo yan iagad, kamu ikataas. Intang surullah, yang surkum wa yusabbit akdam. Di magkagunahanin Tuhan tatawangan din. Kita niyo yung kung tatawangan din nga tao. Yung tatawangan din nga tao, pagbawi na magbalik. Kuwaon kulong na magbalik. Hindi nga Tuhan di. May tayad, turi siya magkakunahan, kita niyo yung magkakunahan tatawangan. Bang niyo iyakad. Ang kabayaan sintuhan niyo. Yang surulakum, way makaato ka niyo. Naita, hapagbaya sintuhan in langit iwan lupa. Hapagbaya sintuhan in kataan piya panjarin. Hakuti ka iarad mo in kabayaan sintuhan mo. Way makaatukay. Inna Allah yudafi'u anil ladina aman. Sabunal tuudin Allah Ta'ala kalasahan niya barin. Kalasahan niya man, tabangun niya, iwan ayaran niya, palantupon niya rea dunya, iwan adlaw ka na. Ang anak ka po, bulan Ramadan ini, buno sa lagulag. Awala na kaw nakaato bulan 5 ba eh? Pila bulan 5 ba pabihaon? Aun sanjata mo sa lagu-lagu. Yanog hara sintuan kay mo habulan ini, pakaya. Ang pamumadaw hatin dua. Al-intisyarat wal ganimat. Ang pamumadawhat in pardaugan, iwan sin paltabangan sin Allah Ta'ala, iwan sin nakawa mo hapardaugan. Tayan mga anak po. Dahil nga sa babiyad no, isiusin na maugbog at Quran yan, aon kaniya wikaya, aon kaniya tampan, dahil nga kamumulahan. Na imbanus sing kamumulahan, kaya kay sinyahudi. Nagtabang iwan sin syaitan kakitaan, iwan sin syaitan di kakitaan. Karawa, diamag sila mga barima. Tak sila nag-usal chemical weapon. Tak sila nag-usal hydrogen bomb. Tak sila nag-usal hipagtutunaw. Aunda tuan na buhida, misanim magtapong, misanim magbayupay, aunda magkakapit. Habulan ini. Yaitaan kau sin Allah Ta'ala, yaitaan kau sin Nabi niya, yukab na mo kaniyo kataan. Inlawang paltawangan, inlawang paldaugan. Usala niyo. Magkakunahan na kita niyo mga anak po. Sabab 5 kami syaitan. 5 kami syaitan iblis. 5 kami syaitan manusia. 5 kami Yahudi wan Nasara.
tumagawa. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa antumul alawna. Kamura inangkatun sinto. Na, habulan ini. Magmuhut-muhut kita niyo, tumaalukin atay patuhan, tumaalukin akal patuhan, tumaalukin pituanggaw takbaran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa imparmansin Tuhan, alif lam mim. Alif lam mim, Allahu a'lam. Makaingat ha. Zalikal kitab, in kitab Quran yan, la raiba fi. Way paghawal-hawal kaniya. Way pagduarwa kaniya, in siya yan ding Allahu Ta'ala, in lapal niya, in huruf niya, in hukuman niya, in katan pakaradyaan niya, ay ikaw maghawal-hawal dahil Allah subhanahu wa ta'ala hikarayaw kay mo. Nahisyon kay mo. Lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Panghidayat, pamandu ha mga sila nagmuttaqin. Nagmabuka patuhan, hinangindaakan kikuyaran, liayo anim mangi buka hamul ka sinallahu ta'ala. La'allakum tattakwun, amo na yung sabab simpagpuasan na to, amo na yung sabab simpagtangka na to, supaya kita niyo himinang sindaakan, iban lumayo silyangan, magsama sibu, hirayahan, himiskin, hipandak, himaitom, mataayon sila magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatakad sinwakto, sali-sali ang pagtarawi nila, sali-sali ang sambahayang nila. Sama sibu, initikad nila. Hang katuhan sila, hang kanabi sila, hang kakiblat sila. Mga anak po. Zalikal kitabing Quran yan, la raiba fi, ay kamu maghawal-hawal. Mabarakatin huruf niya. Mabarakatin daakan niya. Mabarakatin liangan niya. Mabarakatin naghinang anggaw ta sindaakan kaniya. Mga anak po, ay natulog pasun. Magkakunahan kita niyo tawangon sintuhan. Magkakunahan kita niyo tatawangan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malayak na katutan niyo katan bulan. Aula-aula pia mahalayak kato taniw habulan Ramadan ing Quran sumapaat kay mo. Wikayatun laka minad dalalat. Tampanan kaw ring kalawungan. Tampanan kaw ring kaluwian. Tampanan kaw ring kasipugan. Di kaw manipuga pagkahimo. Di kaw mangjana-jana pagkahimo. Tampanan kaw wal udwan. Tampanan kaw anil kat. Dahil hapag tao halaw pangataya pagambulda. Wayron tiya tao niya mangi. Intiya tao niya katantan, halaw sinatay niya, halaw sinpikinan niya, halaw sin kinawawaran niya, tay manghud niya, innamal mu'minuna ikhwa. Bukun intiya tao niya, akuin hari, ay, sa musawa, nagsama sila, hadarat sintuwa. Bisim marayaw, buko namin pinisin tao. In marayaw, amin mapisin Allahu Ta'ala, hisiuring kato taniyo, marayawin atay niya, marayawin hinang niya. Ang pempiun na to, nadugay. Dahil nga sabab yan, pagpapi nakita niyo hapagpi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga qualified mapi hudan magad hapamandong.
Hisyure makadapamandu lil muttaqin amura inag mabuwa patuhan usog iban babae riha pagpuasay. Tapaatun siya singko. Makakuyab bang ito? Na, uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan. In muttaqin yan. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Amoy mga sila usog na kababain na ka, usog marayaw, iban babain yaw. Piyag kakahagaran nila inadlaw susungon. Kukunhat piyag kakahagaran nila, piyag sadyahan nila, wang aong beta sintuhan sadya kam. Piyag takamahan nila, bang aong beta sintuhan pagtakamakam. Piyag lutuan nila, bangaon beta sintuhan pagluto ka. Dahil din magpagtag na ingaib, para't sayahin pakubulan mo. Ikaw rin nga kukulangan mo malingkat pakukulangan na atura na. Hingkubul. Ikaw rin nga kukulangan mo malingkat pasalingkat-lingkat. Oh, yahang kubul yun. Oh. Intaw marayaw. Pawaitaan sintuhan na nabi. Paaprisuha min pirasil jannah. Haniginiw in laong pakubulan niya yan sinanig dengan sulwa. Wabtahu lahu baban ila jannah. Ukawinihu in lawang deng hakubul niya yan harap pasulwa. Mano bil ghaib. Kaya sabihan ng bariman, pamarat saya nila sin ghaib, di sila lisuan magtagipon patuan. Lisuan pa sila kumaon si maynaat, lisuan pa sila kumaon si mataas suka, lisuan pa sila kumaon si dum. Dahil sin katay kuran nila in pagsadya dahon day nga kabuhi pakamatay. Yu'minuna bil ghaib. Naintaw mangi. Piarat saya sadya wala da piagsadyahan. Pagdatong nila pakubod. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hupratun min huparin nar. Tahu marayaw? Ani kan siya? Ukabunin lawang ni harap pasulwa. Intaw mangi putputan ilawang singkubul niya. Putputan di nga pinalka jahannam harap mo pakubul niya. Hauno na siya kaya kubul. Nalong singkebanan, biya din ninoy nakubul. Gaib dayad prakala na iban sinto. Way nasuko na to adto hipaparat saya. Hipapaitikad sadya, hipaparat saya sadya marayaw. Hiwi na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ingkubul niya, bang niyari pagsadyahan, sindi akses sintuan papagsadyahan, bang siyari magluto, sindi akses sintuan papaglutoon, ilawang pakubulan niya, putputan, deng hapinal ka dyan. Misan sa den putputan, muto siwi-siwi, oy nabiha din namang putputan kapal, nabukon putputan kapal, bukon putputan uno. Dahing haapinal ka jahannam waliyadu bil. Ingkayo piyakari, amuk daring hanggatus. Ingkasyaman tagsyaman tutyatakad. Waliyadu billah. Imbar iman. Timangkis siya rin habihad turang. Na. Alladhina yu'minuna bil ghaib.
Amin mga sila nagparatsaya sila para kala raib. Para kala raib. La yumkin li mahluk. Di man jari manusia. Imman jari ra kanila. Kahagaron sin jantung nila. Nga, piaglukatan na si mga magluluwat. Na, kuno pa yung sumunod, wayukimuna sala. Yung mga sila makaagad sin pamando yan. Yung mga sila makaagad sin hidayat yan. Yung mga sila nugharaan sin Allah Ta'ala karayawan diya dunya iwan hadlaw akhirat. Muttaqin sila, yukimuna sala. Hitindog nila in sambahayang. Yukupin rukun. Yukupin wajib. Yukupin kasarat-saratan niya. Mga anak ka po, ingkatan sukarol. Ingkatan takaw. Mangi. Dahil sangi takaw. Ingsangi sukarol. Amuin tao, di niya jukupon in parakala pagsambayang. Di majukupin rukun, di majukupin wajib, di majukupin syarat, di majukupin kabayaan sintuhan, in jukup niya kabayaan niya, nakapanakaw siya. Sangi takaw halaw ibadat sambayang. Dahil nga sabab yan na asubin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalindallah. Uno in sarayaw-rayaw ibadat amalan hadarat sintuhan ang pakaw kalasahan diha dunya ang pakaw kalasahan adlaw kana. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salatu liwaktiha. In sarayaw-rayaw amalan, deng ha mga amalan. Sambahayang, hitindog mo, hitunay mo, hasakawa, waktu rumatong. Kita ayan doan. May tayad to. Yaunin to. Maghfiratullah. Ridwanullah. Wa barakatullah. Mag-anug harain Tuhan barakat. Mag-anug harain Tuhan kuyat. Mag-anug harain Allah Ta'ala lasa iwan rahmat. Mga sila nagsambayang sabab kalna mag-alup inipon iwan tagito. Dahil nga sabab yan ha ayat, gabay taan sila, kad aflahal mu'minun. Halawang paruntungan, parman sintuhan, yung bariman, usog, ibang bariman, babay. Kawan tagupat ka dyan. Di kaukukan simbihang. Di kukanin atay malumi. Kaman yung pasyari, salong nakaingatan ng kamoy bangkat. Nakorekto, di kaingatan. Kaya maksud nila, tubiasin sa kaula-ula, sila pa inuno. Antuan, uuhon na timbaran na to, magpihis yung marayaw, bukon kita niyo. Ba't bang kita niyo, piyon na to, nimbaran na to. Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang pabita sintuan ng piyon niya, inna akramakum, insarayaw-rayaw rin kanyo hadarat sintuhan, indallahi atkakum, amura mga sila. Miyagad sin pamandu, hinang indaakan, yang kisanin liangan, nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kalna muhung sinrida niya, hinang indaakan, ugiman ko yan, yang kisanin liangan, uga hamul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuka siya kalumya ni natay niya. Kakali mabuka ingkaibanan kalumya ni badyo. Inatay niya, naglamakat na sing kalumi-lumi. Imbar iman, sambil hapag ay, parayaw niya.
Sababin sa taod-taod panasad kapag ayil. Uy, may tayad to. Sabab bang di makurik. Bang rung yung pag-ayil, misan kurikit sa bayang, rung da. Kaya nga sabab yan, para yawon yung pag-ayil. Sabab yung pag-ayil yawon, kukun paghugas, kukun paglano, malano na kawasal, naghuhugas na kawasal. May dapat ka mag-ayil at tulan. Kasutsihan magban. Ulong sinallahu ta'ala kayo. Na wang muyaon perayaw. Tamakun insaitan kayo mo. Di na mag-isab-isab manasat kayo mo. May tao pamakun karati. Hindi, wag kalupahan kung anong pagtawag. Kabukaan na siya. Sabab master na siya sing karati. Panghataw. Nabiya din na inamin na ato niya, puunan na simbal kawasahan. Khaliqu kulla shay. Pakaddarahu takdira. Ayan mga anak po. Na, insang bahayang. Bang di mayaw insang bahayang, muri mayaw na yung kataan. In alamat wala primayaw insang bahayang mo, wala primayaw nunum. Ayan to. Aon hambuk na nga subuhan nabi. Ya Rasulullah, biya dinindayaw sin sambayang inantang ni. Biya itansin nabi sin, patay mamagtuoy. Inagin niya, indayaw sin sambayang. Pangaon tubig aregbay mo. Aon suwa aregbay mo. Mamaygo kaw makalimang karumang kadlaw. Aon palong na makapin luwag habaran mo. Along naway na sa. Nabiha untuan, misan nakahangpo na maygo. Bang di da karunin atulan. Iya tabarembara. Iya unday lumi. Ayan mga tuan. Amo adto'y mga tao. Muttaqin. Wa mimma rajaknahum yunfikun. Iwanin sipat nila. In uno-uno na ianughara kanila sintuhan karayawan, piyag napaka nila. Mana sinagnapaka, nanabang sila, nang dihil sila. Nakaingatan da sintaw hindi dihilan. Miskin, pakir, barhajat, kikiugdan kasusaha. Kati kuno aw nambok tao. Ima siya tubig. Pagka niya sin tubig, pagkita na yun niniro, napilasat niya, biya sin kahalan niya, iuhaw, piainom niya. Kaya kanap sin karayawan niya. Yan hayop, nabiya din na bang tao. Yaw naon miskin, di magkaiba-kaiba. Di niya isuruin kamiskin niya. Lawa ka tuan. Iwan Simeon kay mo. Dihil. Pangintaw ng dihil hayop. Nakakanap sing karayawan niya. Pangintaw ng dihil pagkahiniya tao. Ganap mangganap. Aula-aula bulan Ramadan. Fa'anfiku mimma rajaknakum min qabli ayyatiya ahadakumul. Pag napakakamu hauno uno-uno na inhianugara kaniyo sintuhan. Hari pa kamuragpakan sing kalama iwan sing kamatay. Yan mga anak po. Insipat si mga sila. Miya kada pamando bariman usugi wan bariman babay. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Kumunod sipat nila. Yag kakahakaran nila. Usog babae. In Quran mahamon. Iwan sin kitab na kauna.
kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Amin tiwila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlatan wa tafsilan. Hajumlahan iban halilayan. Kay wanan na parat sayaw mo na sadya, hajumlahan way nalilayan niya. Dari kan magbalik, wabil akhirati hum yukin. Iban tiyanto nila tuhod. Indagpakan nila inadlaw akhirat. Pangasubuhan sila sin pakaragyaan nila riya dunya. Han mga anak kapo. Yung mga sila yan, tupal man sin Allah Ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim. Aming mga sila, iakad nila yan to. In sila yan, halawang panghidayat sin Allah Ta'ala. Habulan Ramadan ini, kawaon natin paldaugan. Dahil nga mga paldaugan, kawaon na to, parman sin Allah Ta'ala, paulaika humul muflih. Siyusim maka, sinsipat na sabot yan to. Sila na yan, yung mga tao, halaw untong sa jari magkaluwi. Na yung problema. Naluluwi ka mo magkahi. Nagluluwi ka mo magkahi. Pag ubusin malago kaluwianan, tara mo iban sintuhan. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalugi na kaw iban sin pagkahi mo pila bulan. Dilan kaw sintuhan. Hang kabulan, nalugi kaw pila bulan. Antara mo iban sin pagkahi mo. Nalugi kaw pila bulan, antara mo iban sintuhan mo. Bihaon, yanug haraan kaw hang kabulan, di na kaw malugi, untong nasadya. Hatiyo-tiyo hinang. Tiyo-tiyo hinang, tabangon pa kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyuko pa sin Allah ta'ala yung kahunit, kay mo na yung kaluhay. Yuridullahu bikumul yusur. Inig sintuan yung kahunit, yan tiyan sing kaluhay. Sarawa, conditional. Akara sadya ing kabayaan sintuhan hatay. Akara sadya ing kabayaan sintuhan haswara mo. Akara sadya ing kabayaan sintuhan napito ang gautabaran. Imagpuntrulad to, mahatut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babayanin pagpuasa na ito ini, junna, as-sawmu junna, in pagtangka tanin. Siyandalan na ito in hapdi, siyandalan na ito in uhaw, siyandalan na ito di umatud mangi, siyandalan na ito di dumungog mangi, siyandalan na ito di umulin mangi, siyandalan na ito di manaw pamangi. Tampan na, sinatay na to, sinsuara na to, simpito ang gautabaran na to, singkabuhi na to, iwan kamatay na to, de nga sa barang kangian, iwan sa barang mangi. Tanyo mga anak po. Na, unim beta di ka to tanyo si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah in pamaugbog taniyo. Sa kitab sintuhan mo na yung Quran, iwan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mo yung piyang hindo niya kato taniyo. Dawaun wa shifa. Dawauna wa shifauna. Uwat na to, iwan hikapauli kato taniyo. Ini katu wa qurbuna ilallah. Iban hikasuok na to na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tangkisan na to sa jempalman sintuhan hayatin. Wala kajinakum bilhaq. Walakin na aksarakum lilhaqqi karuhun. Na paratong namo na maun kaniho ing kasabunnalan iwan kahatulan. Walakin na aksarakum tumagawain kamatauran din kaniyo maligwat.
inlegwat nila, diagpakan, karihun. Kaastulan nila, ing kabayaan sintuhan, kakuyakan nila, ing kabayaan nila. Di habulan ini, magpatawang na kita niyo. Magpatawang na kita niyo, Quran. Hikaruwa manabang kato taniyo. Asya, amo na, ing pagpuasa na. Mangayo siya, kapatut patuhan, utuhan ko. Mangayo ako kay mo kapatut. Pataba nga ako kang kuwan niya. Uy, may ta, iagad niya yung pagpuas sa kabayan mo. Mga anak ka po, ay natuyad tulog pasun. May ta, hisiw-siw nagpuasa. Man sama imanan, wakti saba, gupira lahu ma takaddama min jambi. Siyo-siyo nagpuasa. Bukon pagpuasa adat. Bukon pagpuasa miyakat na siya pagka nagpuasa nin halawang bahay nila. Dahil pagpuasa niya, inhukot niya pag-iman sa bunal. Inhukot niya panawid sa bunal. Inhukot niya, in foundation niya, pangakad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal. Puno yan? Upira lahu matakaddama min janbi. Iampun na sintuan in dosa mo. Nga anak ka po, balikan na to. Di nakita niyo makatabang magkahi, naggiwa kita niyo kang kabang pakaniya. Di na makakausin ama tumawang ha anak. Di na makakausin anak tumawang ha. Di na makakausin parinta. Di na makakausin na kura. Sabab naggigiwa sila kan kabang katan. Aon katan, kawajiban nila. Kaya lupahaning kawajiban pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbar iman usugi bambar iman babay, di nila kalupahan. Aon to'y ubat nila, aon to'y pagpauli kanila, aon to'y hikahalulay simpangatayan nila. Amo na impagpuasa, naghangkaatay manusia dunya ini. Alhamdulillah. Ay kita niyo mutas. Taniyo mga tuan. Na, uno pembiayta si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil khalq. Di kabayaan mangigil. Di kabayaan mangudyo. Di kabayaan simangi. Ing kabayaan mo sadya rahmah. Aula-aula impanagnaan sim pagpuasa na to ini rahmah. Nabiya manhad tindagbos niya tash'ur bil wahda wal jamaah. Kana naman mo upamakon magkaon inlanab sin paghambuok pangatayan. Sa kalituan lanab sadya sin pagbuka ato daturo nuno lang nila may muro na pagbuka yan biya dagbos masaraping kay mo ing kakubukon. Lanab sin pangatayan mo, lanab sin suara mo, lanab sin pito ang gautabaran mo nangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilanab sin pagbuka yan, may nang danajis, mabaho. Ilanab sin pangatayan mo, ilanab sin suara mo, ilanab sin pito ang gautabaran mo, adamul khusumat, wa adamut tanaju, maigim pagluga. Maigim paglulagat. Maiging pagbisara mangi. Maiging pagbantalaw pangatayan. Mayta, bang aon misara kay mo mangya puasa kawaitan mo, inakuy ni puasa. Makatu. Pianinggaran kaw, yatog kaw mangi. Ay kaw maninggad. Ay kaw matud mangi. Naon ni bersara mo.
qawlan karima. Qawlan layyina. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salamat taimbaran mo, iwan salamat taimbaran niya. Di sadto siya mawaya kumabtang simmangi, sa may ta siya nakakabtang. Yaw nag-aawang hisaytan di kakitaan. Yaw nag-aawang hisaytan kakitaan. Yaw nag-aawang impikilan ni Yahudi. Yaw nag-aawang impikilan ni Nasara. Di habulan ini. Kananaman mo. Samaratul mahabbah. Samaratul rahmah. Samaratul i'tisam. Kananaman mo inlanabsin paglasa. Kananaman mo inlanabsin pagtaayon. Kananaman mo insarapsin makatsing kabayaan sintuhan. Kukulong mo. Kaya na naman kung masarap yung pagbubukaan. Masarap yung pagsasahulan. Sa kaliway mo kaya na naman haatay mo insarap sing kabayaan sin Allahu Ta'ala hangkan kaupya pagpuasa. Na sabuton na to mga tuwan. Tumabot kita no. Hinang masalamat manusia akalugian. Nalulugi kau simbulan 5 ba eh? Malugi na kau isab siya habulan ini. Imbar iman uso, gibambar iman babae, di magkalugi. Maita, aon piupuhong nila. Aon piangangayok nila patuhan. Na bulan Ramadan ini, wala na to papiangangayo yan na. Yukab na yung langit, yukab na yung sulga, tiambul na yung mangi, tiambul na sambil nalka, sambil syaitan giarapus na. Aun na nga subo na, di lang ni paggapos sa syaitan. Ay, ikaw na alam, kumita ko mga subo, simbo ko ni ikaw naggapos. Nabang kau rin makaingat, gapusan na yung baran mo. Gapusain siki mo, gapusain lima mo, gapusain napso mo, gapusain uno. Betan sadya kau sintuan, na tumuna gapus na, pangato na kau maraya. Ayaw mo na asubo, abiyay di imbahin paggapus. Betan na kau tambol na yung mangi, giapus na yung atumo. Dayan tuan, na, dahing hamanga hinang, masalamat yung manusia, di nga kalugian, dunya, haywan kalugian, adlaw akhirat. Yarju rahmatullah. Kaya nga ngayo niya, in rahmat sintuhan. Kaya ngayo niya pabaran niya, kaya ngayo niya paahli niya, kaya ngayo niya pakauman niya, kaya ngayo niya tay mangud niya, buhi iwan patay. Ikaisa. Yarju ridwanah. Iaangot niya patuhan. Ingko giban ko yan. Pula-pula mo. Ingko si magbubuka bihaw. Yan nagtatakan. Atod nila na papagbuka. Sa inlabi makuyag Allah Ta'ala, hisiusin na ngayo kaniya, haway pa siya nakabuka, induaan niya yan, duaon la turad, pangayo ka mo, lukay wala parimagpa. Nalong muri sa ako ni maingat magbasa Arab. Kataan bahasa, pagbasa na ka. Hindi na ka maingat magbahasa, mukal naon mo na sadya, isintak mo ni 5 mo. Kaya nga tanda, sin Allahu Ta'ala, unuin, miukal na mo. Na, yarju ridwan Allah, impiyuhong nila patuhan kuyag, utuhan na mo, kakuyag ikaw. Utuhan na mo, karidai kami. Utuhan na mo, iganin astulding halawang pangatayan na mo. Utuhan na mo, iganin pagigilim ang pagjangki, papat ngatayan na mo, kanti ising kuyag, iwan rida. Ayan to. Hikatu, yarju magupirata. Kaya nga ngayo nila, utuhan na, ingkampunan. Ingkampunan patuhan way lumuhay. Sambil naghinang mangi, tiag sintuhan. La taqnatu min rahmatillah.
amin luag sindu sa mo, biya na sin luag sin langit tiban lupa, biya na sinablang sin langit tiban lupa, wala na kaw piyagamahan sin Tuhan. Sa iuupa kaw, ay mubugto inlasa mo, inhulat-hulat mo pakarayawan pa. Yari na kauriag pakan. Alo pa na ing kabayaan sin Tuhan mo. Tay ko rin na ing kabayaan mo. Hulat-hulatan na ing kaampunan sin Tuhan kay mo. Way mo pa na ubusin pangayo mo. Astaghfirullah alazim wa atubu ilay. Bangin mo kalna mo. Lilla, yagad ming kabayaan sin Tuhan. Ubus na yan to nakaw nakalamod. Yubaddilullahu sayatihim hasana. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Dahil alis tuhi tao. Pangayo ko kaampunan papagkahim mo. Sa pabaon din katutan niyo, magkaumad to kaniya, nalaw na magmaat. Mabait na kulong na magkwaniwan siya, sa miya masuk pinatay ko yun. Nakaran ko nalaw na sinumagot, nakadtoy ko na, mga 2 tahon. Bang mga 2 tahon, di humagot. 2 tahon kam halaw kalinguan. Kagawa, ay mo nabugto ay suko mo madto kaniya. Daran kau pangayo kaniya. Daran kau magmaaroy kaniya. Irihin niya ibandi nakad mong kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga anak po, bang niyahin ang biyad turagbos, al-khayru, wal-hakku, wal-adlu, bayna yadayla. Akuti ka hinang muna'y marayaw. Hinang muna'y kasabudnalan. Yakad muna'y kaadilan. Masipasya negative. Positive na kao pa Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Yan mga anak po. Hikaupat, masalamat siya. Dahil na mangi adun na man mangi adlaw akhirat. Amalan niya riha bulan Ramadan ini. Yarju syukurahu wa hamdu. Pangayoon niya patuhanin makapagsyukur siya. Janji sin Allah Ta'ala isyusin magsyukur. Lain syakartum la ajidan nakum. Pang kamu nagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganapan ko kaniyo. Kuno yan. Ang pagganap di katutan niyo, in sunnat hinangun na wajib. In wajib hamu kapituan wajib. Kiyo ka din bari iman, imbukon bari iman, tulanda. Tulanda, sabab, yan pa sila nag-practice. Na, in sumunod, yarju ataahu, yuhulat-hulat niya dirihilan sin Tuhan, bukun ini hulat-hulat niya dirihilan sin tao. Ini hulat-hulat niya dirihilan din ha Tuhan. Palabayun direct, palabayun indirect, uno na. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. May yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siusimmatan magmabuka siya pa Allah Ta'ala, hinangun nenda akan kukuyagan, tangkisan nen liangan, bukahamul ka, paluhayun sintuan ng kataan pekerjaan niya. Uno pa, anugharaan siya sintuhan, rijiki, di niya kaingatan dahil din simud. Sabab sin ulong sin Allah Ta'ala kanya. Sabab sin tatabangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanya. Yarju ata. Ini hulat-hulat niya dirihilan sin Tuhan, bukun dirihilan sin tao. Maita, ar-rizku bayna yadayillah, walaysa ar-rizku bayna yaday Abdul Rajak. In rizki, bukun kaya kaputan sinang katawring katutan niyo. In tagkaputan kaniya, Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuku man yasha'u bighayri hisab. Yan ang gara niyo. Kaya nga sabab yan, pagkasila sa sadya ka mo, pagbutok sadya ka mo, pagtayon sadya ka mo, impangatayan niyo, insuaran niyo, impituang gautabaran niyo, hakabayaan sin Allah ta'ala, bang dihad to plansyado na, Allahu Ta'ala imaganughara kanyo, hakabuhi niyo, iwan hakamatay niyo. Na kahinapusan, bang muyamalan,
Wala mo na kiamalan na rugayng bulan, iamalan mo rin bulan ini. Yakhapu ikabahu wa ajabahu. Amali, mabuga ka wasiksa. Mabuga ka hamulka, dahil di dunya sambil paadlaw kata-kata. Ang mabihad tindagbus, yunji ka minal khasara wal halak. Nasalamat na kau, natampan na kau, di nga kalugian, iwan di nga kasipuhan, iwan di nga kaaywan, di hadunya, iwan hadlaw akhirat. Natubtob na rin to. Kalamduan na mo, ang mga anak ka po, yan, imaalop, sindulang. Sarayaw-rayaw, pakusukan niyo in mukal na niyo, pamarayaw. Kalta pang hindua ka mo, salna kalna, impang hindua harit pa siya maka pagbuka, ay sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha sarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah wa dawama ash-shahha wa dawama an-ni'mah wa husnul khatimah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban mutakabbala ya rabbal alamin. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi